تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, hadratil ulama al-muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para asatid, tokoh masyarakat bil khusus Syekh Muljah Ananda Kiai Haji Dua Ali Hasan, juga Kiai Haji Imam Muslim, juga Kiai Dahuri, Kiai Johan Syah, juga Ustaz Taufik sareng seteja para kiai, para asatid nyuun seborah tak bisa nyebut asma epon situng persitung, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim tercinta dan Ustaz dan kaulah muljaki serta ta'zimi serta cinta. Tak ketinggalan deka Bapak Kepala Desa Rampenang Oloh Ingki leres tinggi Otabah PJ beserta jajaran epon dan kaula hormati bil khusus sahibul hajah teretan Pak Yusuf sekeluarga kemah Pak Yusuf insyaallah genteng. Wah alhamdulillah into mak Pak Yusuf kis sekeluarga dan kaula muljaaki aserta cinta aserta doa panapa se eka hajat kik ento napa depak deka se buare atau bah khol ngkhole kip pukiyah tinggi sareng seteja almarhumin almarhumat seampun catet seampun niat moga Allah barokana pengajian barokana Fatihah barokana tahlil, barokana salawat. Moga almarhumin, almarhumat ben Allah paling tambah jemper tambah terak kuburna. Moga-moga tambah akan jerna. Moga-moga kuburna dadi taman swarga epon Allah subhanahu. Ben moga-moga pepolongah sareng para ambiya, para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, iswarga ipun Allah. Amin ya rabbal. Asertah nak foto na syubadah. Kisah mangkin syubadah nak foto na tomantona seteja sanak family pun muka benar Allah paringi lancang umur, berkat umur, teka hajat fi dunya wal akhirah. Mukaban Allah tak peseta kecuali kalaban keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Juga saja hadirin wal hadirat saja seampun hadir lebih-lebih seampun toh pengajian saya menjaga terop saya nata kursi saya nyelo aing itu abang dalam bu tengah ni para kula akemi aja ana report saya nyelo aing sakelah ni dulu gitu. Alhamdulillah tinggi. Alhamdulillah setuju siapa toh tokang syuting ni kamak sound system setuju kita muka-muka kenging
ridho kenging rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ben muga-muga ngauliah syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muga-muga kaula ajunan sedaya buat Allah paringi lanjang umur, berkat umur, teka hajat fi dunya wal akhirah keduan nak potoh solihin solihat sekiranya membunga dek reng sepoduan lebih-lebih tadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kaula ajunan sedaya tak ibadah ber Allah kecuali apakah kalimah tauhid, apakah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kula nambaknah sekader Pak Bu ki perkara terlanjur sampai telo kader Pak kader engki sampai tu pesabar sini kamak iki emon bahwa kento pengajian kento tujuan sahibul hajat tro mebungah almarhumah bukia sareng almarhumin kitro mebungah kelaban mebeda pengajian iki nabi iki tahlil bersama, zikir bersama, bersolawat bersama disabagi entok sahibul hajah makeluar sedekah iki nabi iki sampian kento insyaallah kita oleh gencerna pengajian. Kenapa sih niat sahibul haja untuk almarhumin depak penuh. Gencerna pengajian depak, gencerna dikir depak, gencerna sedekah depak. Bahkan kita seandainya Pak Sera Yusuf nih Pak saumpama ngunceng para kiai, Bu, para nyai acara ampun nyak banyak paham tinggi ibu pun nyak banyak kenapa acara sobong gitu kiai panjenengan bismillah deur pah pleman beri berkat jaraja cukup nih kamu kencer sedekah cukup iki napingki itu sedekah reng seorang Pak kuaku ibu kenangan swarga saya sedekah ini berapa orang saya sedekah ini sareng Pak Yusuf Pak iki napingki teh yabi mun anya mah kento tero genjeran nikah genjer sedekah lebih-lebih pas pengajian doa lain boleh nikah mah alhamdulillah engki ampun Pak debuna Kanjeng Nabi dalam setung hadis itu orang bila makluar sedekah ibu jauh dari musibah saya musibah dunia saya musibah akhirat doreng seorang ini keberempat nikah mah alhamdulillah disabek ento ekawaris lanjang umur maka dek ento isampang rampenang sutuja ketok musibah beda ken sokoni iki nabengki tada gempa tada angin puting beliung beda ketok puting beliung sabung kenapa insyaallah orang rampenang banyak makeluar sedekah lebih-lebih osom capi insyaallah banyak sengater kecopok ti mari molong nih amin kok Bu amin ya rabbal ikawaris lanjang umur teka hajat jauh di musibah saya musibah dunia akhirat iki anjur iki tempat makin banyak musibah Pak iki nabi iki hanya ki buruh bagi dahuri atunging keto ikarukan banjir beri banjir Pak parak lep-lepen gitu magi mana biembong nih ke parak depak 2 meter iki nabi iki iki napa iki? Sampai depak berapa meter? Kak Yembong. Kendede. Iki nih Kak. Ampun sapal. Cebang kula paling raja banjir ki buru nih Kak Pak. Kula bade compoy karongan nih Kak kurang lebih 40 tahun. Kita hanya semangki raja. Ki buru kita ben sebelum magento Pak raja. Lain kita mak kita engki abak raja. Kita sampai kita depak Kak napa lencak tempat bebejengan kula mak ini sampai ongke kelencak mak sampai padahal bi kula mare sarang ojen nih Lo salam Muhammad engke onggon sarang boleh waduh mau teh sarang boleh nih bagi alhamdulillah sarang bagi duri bi kula mak alhamdulillah gitu mak kita ojen ken setengah hari
Aduh mentek sarang bisa dua hari di kamar balang sampah di kamar ke iki Allah Muhammad kini ke peringatan Mbak ampun dia tak bidabit dia tak terlalu ngeluar gitu mak almarhum gitu manggil almarhumah buki manggil aduh perapaan seneng Pak seneng mak seneng iki sampean tahun nih mak sampean tahun kuliah sampean seneng bila numpak mobil iki nebeki Roma andi raji atau ocak mapan rajib omon trok saumpama ki raji teluk tindatin ka bisa umpama situng engak dewi persik situng gelu pernah mobil gitu pernah asi halaman pernah jeding gitu mah ampun pernah serba mewah pokok tapi gitu lebih pokok mungkin almarhum ini sampean alam dunia nih mak tak oning dak kebadan alam akhirat iki napa iki tapi kan kula sampean gelam pada bahas sareng kiai sareng anak kula kita masalah iman itu kita harus percaya cek beda nikmat kubur cek beda seksa kubur Allah masih kita buki masih perakiai kita kenapa sabab ken untuk orang mukmin dan ulama ken Allah belas apa cepat-cepat ibrik ganjaran iki na bengki kalau sampai tahu nih pokok isra ketunya gitu bu buki ya ketunya sampean bu ibrik Roma pernah tak kira boron Allahumma Muhammad tak kira boron Pak apa cebon anak kira ruwet selengka itu nih Pak egene bengki apolong bita tangke selengka egene bengki orang mukmin sebenarnya Pak itunya nih ruwet Pak tak bisa tenang hanya orang mukmin kecuali hatta yalqa rabbah kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala itunya tempat ujian perintah ibadah perintah sedekah perintah salat perintah pasah perintah haji iki napa iki perintah zakat orang ke harta eman Pak iki napa iki eman apa tak eman ben Allah kita perintah aja harta aja amanat pak keluar untuk fakir miskin untuk orang yang mungkin musibah maka dek itu mak raja kerjanya biar orang kita abuntoh dek keteritan pada Islam ampun secara kemanusiaan siapapun kita abuntoh untuk nikah raja kencana mencember orang mukmin alhamdulillah mencember orang-orang semangki musibah nikah raja kencana Pak Allahumma Muhammad kita beli boleh itunya nih kama ampun serba ujian gila terang lagi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah menciptakan pateh ben odi Allah nguji dekah orang seodi pesera antara kalian selangkong bagus pengabdian kepada Allah si paling bagus pentaati pun kepada Allah si paling gede atur perintah Allah si paling ajaib apa selarang Allah nikah mak ujian bila orang uji pasti mangki ombelan Pak iki napa iki masa berujian tak ada ombelan nih kamak bani ujian nih kamak iki napa iki Allahumma Muhammad engki kerabuan sape bae bede piala engki napa engki bede piala nak kana sekolah bede piala bahkan piagam bagi insyaallah sampai ni waku sampean bakal mangki piagam langsung abingkeng kanjeng Nabi apalong ben kanjeng Nabi nika piala na sampean kentok piagam sampean si ibadah ke Allah selibur ke ulama habaib sampean insyaallah apalong sarang kanjeng Nabi paki iswar kebon Allah amin ya rabbal kiba emut tebuna kanjeng Nabi muni bojo nika lancung nika Pak kula nika itil pun nika beda kecompa nika mah ke beketingkal cuma cek ya perkara sampai nikah korang nguncang boleh nika mah iki napa iki tak nguncang tak apa Allahumma Muhammad sampean tak sokan nguncang terene nika mah pad
Kejar apa ada? Sini ke make serah, make imam muslim bu, masya Allah. Ampun tak repot, make sepenting cinta. Egi nabi cinta ke ulama, cinta ke haba ibu ni ke raja gajana. Kata Rasulullah, yuh syarul mar'u ma'aman ahab. Orang pasti ibu polong sarang berlebur pak. Ibu polong sarang berlebur pak. Lau salam Muhammad. Oh cuma sampai kulnya ke ibadah ke orang make apolong. Ngampung pak, idunya sampean bisa ngampung ke orang soki, napa balik aku sampean ke orang soleh bisa ngampung, lebih-lebih dekat Nabi bisa ngampung, sebenting kita sampean cek angas, cek ingkar, nih gama syarat orang itu sah, saya mak setan itu sah nih gama, menyama manusia pak, egin apa ini? Lau salam Muhammad, engki kul sampean ke iman bisa tambah, bisa orang makin iman sampean ke tambah. Kalau ke HP ya cas makin sampai nih full ya terkadang itu jen ke orang yang kujen ke orang cas boleh nih kabar iki nabi iki tebun kaji nabi al iman yazidu wa yanqus iman bisa tambah bisa ke orang iki nabi iki iman kula sampian kata Rasulullah atambah terus atambah sampai memuncak imanah sampai masuk surga. Sebaliknya jangan korang sampai lober maksiat ngerap sape nyambung aja narkoba akhir pas angas wassalamu ma bila pun ingkar patahnya kamu surga kamu nerakan boleh kamu tak bisa tahlilin tak bisa mak tak bisa karena ingkar dek alam akhirat ingkar dek ke azab, ingkar dek siksa kubur, ingkar dek kebedenah nikmat kubur. Wassalamu ampun, nika tak bisa itahlilin, tak bisa kirimi doa nika. Allah salam Muhammad. Maka ditolak tabit-tabit cepon kaji Nabi untuk orang benar alam barzah alam kubur seandainya banyak dosa nah ikan kongang pak ini Nabi ki cepon kerja bisa ongke bisa toron bisa tambah bisa korang hanya iman malaikat pakun mak malaikat pakun iman tak tambah kita korang mun iman para ambia bisa terus tambah terus mulai nah kemungkinan bisa ke orang mun para ambia terus jen atambah Allah salam Muhammad atambah nilai atambah sifat mak sajing semakin banyak itu sampean ibadah semakin atambah nilai-nilai iman adzikir maca Quran maca sholawat sedekah nolongi orang nikah semakin atambah nilai-nilai iman amin ya rabbal lagi itu emut sedente orang-orang se mati nih pak tiapun kaji Nabi bila banyak dosa nama ke bila banyak dosa nah adente doa dari orang seodi pak nih adente ya mana bi orang mati nih pak ampun banyak kencerna banyak ibadah orang-orang soleh kenapa sih adente cek nggak boleh banyak sangon pak justru terkadang baaban aziarah doa ke para aulia doa ke Syabdu Qadir Jalani ngirim Fatihah doa ke para menebak kiai ke Khalil bekalan ke Butuh Ampar aziarah acabis doa ke wali songo kula sampean kentro barokah iki nabi iki barokah cepon kiai kele cinta doa ulama sekalipun meninggal entar kok kuburna tak sempat ngirim Fatihah oleh barokah pak alhamdulillah lebih-lebih dari Rasulullah pun bakto kirim Fatihah Rasulullah mak Rasulullah kita tak butuh mak ada kiriman sampean cuma sampean bilang kirim Fatihah kita insyaallah kaji Nabi oning macam salawat kaji Nabi oning pak ibadah pak ben Allah ada Nabi jak sahabat macam salawat ruah orang rampenang nih serah kita si ahli salawat maki juhan boh nikah mak maki serah maki juhan lagi ingki mak sampai menyesolawat magi jua terus libal kaji Nabi oning tiap-tiap orang ngolok salam kasih kok pasti Allah nugas malaikat pakon medepak salam orang rampenang dek ke Rasulullah Allah salam Muhammad jadi untuk para bapak ibu sekalian untuk orang semate seandainya banyak dosana
ada ente pertolongan doa dari orang seodi. Bila ituain sarang seodi, kata Rasulullah lebih jemper almarhum daripada kiodin ibri tunya ben seesena. Kajian Nabi ni, kalau cak matur apa ni? Sampai ni tak mak, ni awayan sampai bersengantok ni pak. Gini pingi, Allah salam Muhammad. Ingke bu seandainya bu pugian ni kah ibri tunya ben esena seandainya kiode mah iki seneng pak haram seneng ku lebih bisa sampean pernah ibri capi sekintal haram ku seneng ni kalau saumpama le mangkin almarhumah pugian ni itu wain sarang citong kiai kita etrema ben Allah lebih jember daripada ibri tunya ben esen serampenang serampenang emas berlian tunya bagi kapi bunga tapi lebih bunga mungkin ikirime doa sarang seodi alhamdulillah lebih pas ke itu tahlilin pas ke itu pas selawat pengajian sedekah doa insyaallah nikah lebih jember lebih pokok keto katimbang ibri tunya saalam nikah mah Allah salam Muhammad ya mau tak prajaja sampean nikah mak sampean mati kulo sak tua sampean kelengki ni taruhan ni kan ku apa pada mati kalau ada bekal mati kapi ni kan iki nabi ki pak ku sampean pas nuja kim macam tak ada pak tuntut musuh sampean pak ku ni kan depa kajian nabi sadebu ni kan kajian nabi as-sadiqul masduq kata Rasulullah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha bila ituain pas depa selama orang mati ke Islam iman satu orang Islam depa bahkan kata Rasulullah ummati inna ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidunubiha wa takhruju minha bila dunub bistighfaril mu'minina wal mu'minat al hadits au kama qol kata Rasulullah tak umat je menyama orang Islam tak angas tak langka ke ulama tak langka ke Rasulullah tidak menghina habaib mate banyak tusana ki separa ban Allah pak isapara yang menapeswa ni pak benci kepada habaib kepada rapatul apa aja ilmu Ka'bah masuk neraka saya sadar bukan Nabi badahar siapa inggi saya ngate mareng rampenang tengah dibakar terus kadang beda orang gitu nyuruh gitu santri dah sebagai apa swanda Habib Rizik kurang ajar nih mak iki nabi iki kurang ajar apa tak kurang ajar pala tak libur sebab tak seneng tak toro apa cak toro sahabat mak kita mak tak toro tapi cak apa suan pak iki nabi iki gelu pak kita kajeng nabi ngancam nih mak ngancam gitu pak gitu man kata Rasulullah gitu beliau hadis man abghada ahla baiti wa shalla wa sham wa shalla wa bahkan wa dakhala al-Ka'bah wa shalla wa sham wa abghada ahla baiti famata dakhala an-nar al hadits au kama ni kama kajian Nabi boleh kata apa karena Syekh Yusuf An-Nabhani kita judulnya Asyraful Ma'abbad li Ali Muhammad ini kebanggaan si langkeng ikan di nak poton kanjeng Nabi ni kan bocah kerja ni kan aku tak berserobat aku abentah ni kan atau kau ikunteng waktu bi malaikat ni kan jadi boleh kata Rasulullah orang ngate banyak tusana tak keluar dari Islam kento mati banyak tusana norok buntek ke orang mati ni pak sebaliknya orang mati ngelakukan bagus norok buntek kia pak gini begini tapi makin orang sandi tusah norok buntek selama orang Islam cek di kuburan tusana isepora ben Allah tak ada tusana padahal itu juga itu mah lakon saumpama make narokoba nyabung ajem saumpama tak bejeng tak apa ki sepora sebab kenapa kata Rasulullah bistighfaril mu'minin sebab istighfar orang mukmin
Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Ini kalau nih Pak, musuh sampean Pak, tengah malam istighfar, ada orang mukmin lagi bini, sampean tak rugi, sampean gitu nabanya mana tuan sampean istighfar sepora, sampean oleh kenceran. Tung setong orang mukmin gitu, sampean si istighfar, ibadi kenceran, mun setunya orang mukmin setunya mak, sampean ibadi kenceran orang mukminnya banyak dia Pak. Saya napa tak saya? Lebih-lebih dari sepuluh dua, kelak musuh kiai pakon, anyalah sepakon. Tua akibuh ni ka pokok resepon ni ka Pak. Kata Rasulullah dalam setengah hadis, beresepon ni ka mati andi tusah banyak tusan tapi ketuku aku ibi kenangan istimewa swarga epete kita cerita matur ka Allah. Ya Allah ni ka oleh kiman ni ka Pak. Swarga ni ka ketu pangeran. Oleh kiman ketu pangeran cak kula di tusah, kula tak bayang tak iya kakek andi anak ngaji gak make Imam Muslim. Ngaji ke magi dahuri anak kakek enggak gak kakek pas kakek tuain boso anan nyono ki supora maga berseko sebab anak kakek si istighfar berseko kakek sepora tusan kakek berseko ibri kenangan si istimewa swarga etang swarga ini kita pun Allah Subhanahu wa taala istighfar kada sepo Pak Bu astaghfirullahalazim li walidayya astaghfirullahalazim li walidayya tambah boleh astaghfirullahaladzim li ustadi astaghfirullah ampun Pak sementing bawa sampean cek istighfar ka Abu Jahal Abu Lahab kalau Pak ada orang-orang kafir tak terima ben Allah Nabi Ibrahim ini apa istighfar ring sepeda ke masjidin kita tak terima ben Allah gini kanjeng Nabi apa jengaki kita Abdullah bin Ubay orang munafik ben Allah di samping tak terima epanglo Pak kanjeng Nabi paling mulia makhluk epanglo pola nah atuaki orang munafik mate kafir gini bengki mereka Islam serius tadi itu sering Pak gini bengki kongang magi kiai kongang andi itu sah gini bengki petani kongang andi itu sah pejabat kongang andi itu sah gini bengki cukup pemator tapi ini kampun para duhur mak gi sampai ke tos air nih sampai kulo nih mak bujalan rosak agelombang nih yang kita makin kita mak empon ben hanya tasik sa gelombang jalan agelombang gi ya muga-muga pada yang selamat cepat-cepat muga-muga cepat-cepat pada itu anggota dewan seengak itu empon minta anggaran bisa Pak di provinsi saya tak bisa ke pusat sebenarnya mak gini bengki bisa kerja kecok nih mak gini bengki cek makin pakai keco saya beri tahu saya merusak jalan gitu mah bener truk napa Avanza gua Avanza Sinia apa napa cek proyek kita mare mobil agente orang compok bener kinto tak susaran ngarani kemah ini mahadua bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa astaghfirullah sallallahu ala rasulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin sholli ala sayyidina Muhammadin fil malail alin Allah jalla thumma qara'nahu min suratil fatihah wa min at-tahlil wa tahmid wal istighfarat wa tasbihat wa ta'allum wa ta'lim wa salawat rasulullah sadaqan sabil hajah ya Allah wa du'a wa da'wat hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abaihi wa ikhwanihi min bi'amsal sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'in wa ila jami' ulama al awliya salihin thumma arwahi min syekhina masyayikhina wal walidina wa ajdadina jaddatina wa jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu fi ma syarqi magharibiha barriha bahriha khususan ila ruhi al marhumah fuqiyah wa jami'il marhumin wal marhumat alladhina qusidu min salbi hajah wal ladhina ijtaba'nahu wa nabiyyu sababihim Allahumma fir lahum warhamhum wa wasi' quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wahsyurhum al anbiya wa syuhada was salihin والصديقين في جنات النعيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur kakung akhiran aqulu qouli hadza tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.